ni urutonde rw'abahanzi 10 binjiza amafaranga menshi mu Rwanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aba ni abahanzi baririmba indirimbo nyarwanda, rero uraza gusangamo n'abandi bahanzi utari uzi ko babinjiza amafaranga menshi mu Rwanda, ntuze gutungurwa. Reka dutangire, turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga rero umuhanzi bita Bushali. Ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aririmba injyana ya Kina Trap. Abakunzi benshi bakunda iyi njyana baramuzi cyane yuko afite ibikorwa byinshi cyane akuramo amafaranga, cyane cyane ibitaramo akora cyangwa kwamamaza ibikorwa by'abandi bantu bagiye bakomeye cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ku mwanya wa 9 turahita tuhasanga umuhanzi wita King James. Uyu ni umuhanzi nawe umaze igihe kinini cyane mu muziki nyarwanda, ndetse afite ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko afite inganda zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi uyu muhanzi aracyari umusore, ntabwo arabasha kuba yashaka umugore ku myaka 35 ye. Rero ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzikazi Always. Uyu ni umuhanzikazi yigaragaje mu ndirimbo zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero abantu benshi muramuzi cyane ku bikorwa bye bigiye bikomeye bikunda kwamamaza izina rye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi bita Chris Easy. Azwiho gukora indirimbo zikunzwe cyane, ndetse akaba ari n'umuhanzi ufite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu muhanzi Chris Easy niwe muhanzi wa mbere ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko abandi bahanzi bagiye bakunzwe cyane, ariko usanga bo bakunzwe hanze mu bindi bihugu, bituma Chris Easy ariwe uza ku mwanya wa 7 ku bahanzi bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi bita Juno Kizigenza. Yakoranye indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye, ndetse afite n'ibikorwa bigiye bikomeye mu kwamamaza umuziki w'u Rwanda, kubera ko niwe muhanzi nawe ukomeje kubikora muri iyi minsi, muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Juno Kizigenza nawe yarabikoze. Rero ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi bita Bwiza. Ni umuhanzikazi w'umugore. Uyu muhanzikazi rero yamenyekanye mu myiteguro yo gutaramira i Burayi, bikaba byitezwe ko bizamwongerera umubare w'amafaranga ndetse n'amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi hano ku rubuga rwa YouTube. Rero dukomeze ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi w'umugabo bita Kenny Soul. Uyu yakoze ibitaramo bikomeye i Burayi, ndetse akomeje kwagura umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Rero ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanzi bita Bruce Melody. Uyu ni umuhanzi azwiho kugira ibikorwa byinshi birimo gukorana n'abahanzi mpuzamahanga, gukora ibitaramo bikomeye, ndetse no kugira amasezerano yo kwamamaza n'ibigo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Rero ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi bita Meddy. Uyu ni umuhanzi yamenyekanye cyane kubera indirimbo ze zakunzwe, ndetse no gukorera hano ibitaramo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Akaba azwiho gukora ibitaramo cyane cyane mu mahanga, muri za Canada n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko akaba akunzwe n'Abanyarwanda. Rero abantu benshi bagumye bibaza umuntu waba uri ku mwanya wa mbere. Rero umuhanzi uri ku mwanya wa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ni umuhanzi bita The Ben.
uyu ni umuhanzi aherutse gushyira hanze alubumu ye ya gatatu yise Pretty Love ku itariki ya 31 Mutarama 2025, ikubiyemo indirimbo 12 z'urukundo. Rero nimba top 10 yacu yabashije kuba yagushimisha, kanda subscribe kuri iyo channel kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi top 10 zigiye zitandukanye. Ujye no muri comment utubwire aho dushobora kuba twibeshye kugira ngo dukosore.